Songa rero amandazi arimo imineke reba ukuntu asa neza. Udukapu ebyiri gusa. None ukuntu ari menshi. Umva araryoshye arahumura neza. Ni nka banana cake neza 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 neza. Hello, muraho neza bakunze guteka, bantu mukunda kubaho neza, bantu mukurikiye Flash TV, bantu mudukurikiye kuri YouTube channel yitwa Cook with Claire Mbabazi. Ushobora kuri kureba televiziyo kano kanya ariko utazi ko bino biganiro bijya no kuri YouTube. Ushobora kujya kuri YouTube ukandikamo Cook with Claire Mbabazi ubundi cyangwa se Claire Mbabazi, ukahasanga ibiganiro byinshi byo guteka, ari ibyo kurya, amadeseri, amasalade, ibintu byinshi uzabisanga kuri YouTube channel yanjye yo guteka. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, tugiye gukora amandazi. Twagiye dukora amandazi menshi atandukanye ku buryo dufite nk'amoko ageze nko kuri 6 niba ntibeshye neza. Uyu munsi nabazaniye andi mandazi ameze neza adasanzwe, ni bwa mbere tugiye kuyakora. Twagiye dukora banana cake, twagiye dukora utubiswi turimo imineke. Uyu munsi tugiye gukora rero amandazi arimo imineke. Uri kwibaza ukuntu yaba ameze? Niba warariye banana cake none ibaze amandazi arimo imineke, araba aryoshye ndabyizeye cyane. Hari uburyo bubiri rero abantu bajya bakoramo amandazi. Hari ya mandazi akomeye basunika barinda gushyiramo na wa musemburo iriya yeast cyangwa za pakmaya, ya misemburo ibanza kuyibyimbisha cyangwa se bakunda no gushyira mu migati. Rero turakoresha iyi ngiyi baking powder niyo turi bukoreshe mu mandazi, nabyo birakunda cyane. Rero iyi mineke ni ibiri turi bukoreshe. Amandazi turakora amandazi make, ntabwo ari muri vakanse. Iyo muri vakanse nkora ndabyita indobo kuko nyine mafite abari buyakonsome. Ubwo urumva rero aya mandazi arimo imineke araryoha cyane, kandi uburyo mbikoramo ni twa tundazi tworoshye uhita uyora n'ikiyiko ugashyira mu mavuta bigahita bishya vuba vuba bitakugoye. Ari ayo gusunika asaba umwanya munini, kuyarindira, kuyashyira ku zuba, kubyimba. Umwanya nta muntu uba ufite ushaka kugira ngo ubyuke, nubyuka ukora utundazi vuba vuba, iminota 20-30 abantu baba bayakonsomye binagenze neza bitagutwaye umwanya, cyane ko muri iyi minsi umwanya wanjye ni mukeya, Big Boss aba yawutwaye wose. Reka rero mbereke ukuntu tugiye guteka amandazi, nkwereke n'ibintu turi bukoreshe, n'ibintu bikeya cyane, ubundi tubige neza. Reka mbarangire. Ushobora kuba warabuze rero ahantu wakoresha ibintu byo mu gikoni. Abantu bose muriga muvuga ngo abantu babaza bariba, barabeshya, bakora ibintu nabi. Nikki Furnitures baragukorera ibintu byiza cyane, yaba intebe, inzugi zo mu nzu, inzugi zo hanze, urumva za nzugi ziza z'ibyumba bajya bakunda gushyiraho z'ibiti. Nikki Furnitures barazikora, basetinga ibikoni neza, intebe nziza, ibitanda byiza. Ashobora kuba ari udukeneye utugarderobe tw'abana, udukomode nka kariya ndyamishaho umwana wanjye, utuberson, byose ushobora kugenda ukagura ibyo baba bafite cyangwa se ugakoresha bakagukorera, ubundi Nikki Furnitures bakakubera igisubizo muri make. Burya ubwiza bw'inzu yawe bijyana n'agaciro k'ibikoresho birimo. Waba ukeneye intebe nziza zifite karte yo hejuru, ese kandi waba ukeneye TV stand, waba ukeneye garde-robe nziza kandi zikomeye, ibitanda by'ubwoko bwose ndetse inzugi z'akataraboneka. Ese waba ufite inzu yawe ushaka gusetinga igikoni ku buryo bugezweho kandi wishimira? Ese waba warakeneye berso z'abana nziza kandi zijyanye n'igihe? Ndakurangira Nikki Furnitures. Nikki Furnitures bakorera mu Gakinjiro ka Gisozi, ndetse n'icyo wishimiye cyose uhita ukibona mu gihe gito cyane. Hamagara nomero 0788 20 53 92 8. Nikki Furnitures. The beautiness of your house, our priority. Ibyo turi bukenere ni imineke ibiri. Ni byiza gukoresha ya mineke ihiye cyane. Imineke ibiri niyo ndi bukoreshe. Nkoreshe igi rimwe, nkoreshe ifarini, nkoreshe noneho y'uwo ndabona hano bitayisiriye, nayiretse irashya cyane. Gutya unafite kamara, burya nibyo byiza kuyikoresha, kamara iba nziza
kuko duhumura neza. Urayinomba gutya n'ikanya, aya mandazi ngenda yakunda cyane pe, amandazi araryoha kandi aranihuta gukora. Ikintu gitwara umwanya munini buriya kiba capati. Capati zitwara umwanya pe, n'amasambusa atwara umwanya. Ngiyi imineke yacu, ngiye kuvangira ahangaha ingredient z'ibintu bigize gute, byumutse. Ibyo turi bukenere hano, ndafata kapu ebyiri z'ifarini. Ifarini iyo ari yo yose. Kapu ebyiri. Isukari ndashyiramo 1/2 cya kapu. Zino kapu ziba zibara, hano ni 1/4, kugeza hano ni 1/4, kugeza hano ni 1/2, kuzuza ni 1 kapu. Ubu rero nagejeje hano. Ukunda isukari nyinshi cyane washyiramo kapu yose. Abantu benshi baba bakunda ko amandazi aryoha, sinzi, ndafata 1/4 cy'akayiko k'umunyu, cyangwa se ukaba wafata gutya a pinch of salt. Umunyu balansa uburyohe, aba ari byiza kubikoresha. Nindangiza mfate iyi capamandazi, ibiyiko 2 binini, ibiyiko 2 binini. Bagize ngo amandazi arihuta cyane wagira ngo ntibirangiye. Ni ibintu bigira vuba vuba, abantu baba bari aho badakunda kwikorera utuntu n'ubunebwe gusa, naho ubundi bigira vuba vuba pe. Urabona ko ndabivanze. Ngiye kumena igi. Ushatse wabikorera ku ruhande, ushatse wabikoreramo imbere. Nishatse guhita nkoresha ibora imwe, koza ibyombo biravuna. Mvange rya gi rimwe, nshiremo wa muneke cyangwa se ya mineke, amata. Ushobora gushyiramo amata cyangwa se ugashyiramo amazi, nta kibazo. Ugashyiramo 1 cup y'amata y'akazuyazi, ntabwo ashyushye, ntabwo akonje, akazuyazi. Ntabwo ndashyiramo isukari, ubundi nagomba gushyiramo 1/2 cya kapu, kamaze nkunyuze. Mvangisha umutozo numva utamereye neza. Dushiremo ibiyiko 3 by'amavuta. Amavuta ni ingenzi, ntuzayibagirwe. Ibiyiko binini 3, nubishobora ukaba ufite vanilla uzayishyiremo.
igikondo cyacu kimeze. Ubu noneho tugiye guteka amandazi. Ngaya haza kuba amandazi menshi. Tugiye gushyiraho amavuta hano. Yikwereka yumuke ubundi duteke. Dushizemo amavuta. Turindiriye ko ashya, turajya dukoresha ibiyiko bibiri. Ushobora no gukoresha agacupa, nuko nabuze agacupa, ari ukurushyira mu gacupa ukajya ukanda gutya bihita byoroha, binakora n'utubole twiza cyane kurushaho. Rero ukuntu umuntu abigenza, ibiyiko byombi ubikoza mu mavuta. Ubikoza mu mavuta, amavuta ntabwo nkunda kuyareka ngo ashye cyane, ashya biringaniye. Mwarangiza nkuyegereze hano. Urayora gutya, warangiza ugashiramo gutya. Umuntu akawuhindura kugenda awubyimba. Urabona ko ari buze kuza kuvamo amandazi menshi. Ushyira ku muriro mukeya, iyo ushyize ku muriro mwinshi ntabwo hagati dushya neza. Noneho utu natwo ndadukuramo mbere yo kongeramo ayandi. Noneho ko amavuta aba yahiye cyane, ndabanza ngasa nk'uzinya nkabona kongeramo ayandi mandazi. Ukabikora gutyo 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 gutyo. So ngaya rero amandazi arimo imineke, reba ukuntu asa neza. Amandazi yahiye arasa neza, akana ko narakikoreye, urabona ukuntu ari keza. Wala, amandazi meza y'imineke.
urayibona rero amandazi yacu yarangiye, yahiye, yahoze, araryoshye. Aya mandazi rero iyo usatuye gutyo ubona ameze neza 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 nka banana cake. Mm. Mm. Araryoshye pe. Ikintu nabonye atandukanye n'andi mandazi, nabonye anywa amavuta cyane. Nabonye yatumira amavuta ugereranyije n'andi mandazi asanzwe, ariko araryoshye pe, araryoshye cyane. Uzabikore uzambwira, cyangwa se niba warabikoze utwandikire muri komenti utubwire uko wumvishe ameze. Mwakoze kudukurikira, mwakoze gukurikira ikiganiro kuva gitangiye kugera kigeze ku musozo. Dusubire ubutaha. Ciao ciao, umunsi mwiza.